اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء هم بلال يا نور يا قدوس يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين همه زمزم کنی شب رحمته شبی که صاحب خونه دعوت کرده ادعونی استجب لکم شبی که صاحب خونه میگه بیا منو صدا بزن عزیز دلم شبی که خدای مهربون دعوت کرده بیاین در خونه خودم هرچه میخواین به خودم بگید شام میلاد زینب کبرا اللهم اغفر لي الذنوب اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل إسام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام
اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. جوونا نیایش با خدا لذت داره، نکنه جوونیتون رو به هرزگی بفروشید، صف کنید. به خودش قسم هر چیزی یه بهاری داره. پیغمبر میفرماد بهار توبه در جوانیه. حالا امشب اومدی با خدا درد و دل کنی، هرچه گناه در خفا انجام دادی در نظر بیار عزیز دلم. بگو خدا نمیدونم چه گناهی کردم که هرچه تو رو صدات میزنم جوابمو نمیدی محبوب من. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك. همتون زمزمه کنید خصوصا جوانای عزیزمون. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. یه دنیا معرفت میخواد این نیایش با خدا، یه دنیا معرفت. مولا علی هر وقت این دعا رو زمزمه میکرد، خدا رحمت کنه شهید ربانی پورو، میگفت هر وقت امیرالمؤمنین فرازی از این دعا رو میرسید مولا از هوش میرفتند. اگه بدونید چی داری با خدا میگی. و جوانای عزیز این دعا معرفت میخواد. اونایی که شب اول اومدن خوش اومدن. معمولا مهمانی که بار اول وارد یه خانه بشه خیلی عزیز، دیدی صابخونه میاد در رو روش باز میکنه، جلو پاهاش بلند میشه. آی جوانایی که امشب بار اول اومدی خیلی با توجه بگید، خیلی با حال و با معرفت دعا رو زمزمه کنید.
حالا چی میگی؟ میگی خدا در همه حال با من مهربون باش. اللهم و اسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وقلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. مگه میتونی فرار کنی؟ مگه راه فرار وجود داره؟ علی با اون عظمتش میگه خدا مگه میتونم فرار کنم از چنگ عدالت تو؟ ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقضائه صاغرا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك حمبلال ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وذكرت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبیح سترت. میگی خدا من چقدر گناه کردم تو نگذاشتی آبروم بریزه ستر کردی. و کم من فادی من البلاء اقلت و کم من انصار وقیت و کم من مکروه دفعت و کم من ثناء جمیل لست اهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أقلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنایتها. خدا هرچه بیچارگی دارم از نفسم. خدا نفسم منو بیچارم کرده. خدا نفسم منو از تو دور کرده. قربونت برم خالق من. وبالتالي يا سيدي فاسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي
وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تؤاجرني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور أتوفا وربي من لي غيرك خدا من دیگه غیر تو کسی رو ندارم محبوب من خدا من با خلقت کاری ندارم خدا امیدم تویی محبوب من أسأله كشف الضري والنظر في أمري دستور بالكريد إلهي 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 مولاي من آقاي من أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أهترز فيه من تزيين عدوي فقرني بما أحوى وأنسأده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاؤك فقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي حمد ازدت نبل الكريم میخواید ازش عذر بخواید میخوایم بگیم خدا غلط کردیم اشتباه کردیم خدا معتذرم نادم خیلی پشیمونم منکسرم مستقیلا مستغفرا منیبا مذرا مذعنا معترفا خودم دارم اعتراف میکنم لا اجد مفرا مما كان مني ولا مفزع اتوجه اليك في امري غير قبولك عذري وادخالك اياي في سعة من رحمتك بازم دست تو بلند کن. اللهم
اللهم فاقبل عذری، خدا عذرمو بپذیر، خدا منو قبولم کن، خدا اگه من لیاقت تو رو ندارم امشب زینبو در خونت آوردم، ورحم شدت ذری و فکنی من شد وثاقی. حالا میخوای بگی خدا این بدنم ضعیف و ناتوونه، خدا منو طاقت عذاب تو رو ندارم، یا رب ارحم ضعف بدنی. بگو برقت جلدی و دقت عظمی یا من بدأ خلقی و ذکری و تربیتی و بری و تغذیتی هبنی لابتداء کرمی و سالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك مؤذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انتوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته برحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادقا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة. ما كذا الظن بك غلط میکنم سوء ظن به رحمت تو داشته باشم. خدا اگه امید به رحمتت نمی داشتم نمی اومدم در خونت با تو درد و دل کنم حرف بزنم. خالق من ما كذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك ألق. همه صداش بزنید این صداتونو بلند کنید یا کریم و یا رب.
وأنت تعلم ضعفي أن قليل بالبلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل المكسور يسير البقاء كثير المدة فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول المدة ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك. آخه من کیم که میخوای از من انتقام بگیری خالق من؟ تو خودت منو خلقم کردی، تو خودت میدونی این بدن ناتوونه. آخه کیم؟ چه ارزشی دارم میخوای از من انتقام بگیری؟ و انتقامی که مسکتک و هذا ما لا تقوم له السماوات والارض. مولای من، آقای من، یا سیدی و کیف لی و انا عبدك الضعیف الذلیل الحقیر المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك. چی میخوای بگی جوونا؟ اشکو ولما منها اذج و ابکی لعلیم العذاب. میگی خدا برای کدوم بدبختیام در خونت گریه کنم؟ برای کدام معصیتام در خونت زجه بزنم؟ مولای من، آقای من، و شدت امر طول البلاء و مدتی فلئن سیرتنی للعقوبات مع أعدائك و جمعت بینی و بین اهل بلائک. به جان امیر المؤمنین این دو جمله تکون میده انسان را. چی داری میگی؟ میگی خدا قیامت هر معامله ای با من میکنی بکن، اما تو رو به جان فاطمه قیامت منو با قاتلای فاطمه یک جا جام نده. خدا قیامت منو با قاتلان حسین یک جا جام نده. خدا من حسین رو دوستش می‌دارم، خدا من عاشق فاطمه و جمعت بینی و بین احبائک و اولیائک و جمعت بینی و بین اهل بلائک و فرقت بینی و بین احبائک و اولیائک
فهمني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك خدا اگه صبرتم تحمل کنم عذاب تو اگه دوزختم تحمل کنم خدا دوری تو نمیتونم تحمل کنم فكيف اصبر على فراقك وحبني صبرت على حر نارك وكيف اصبر عن النظر الى كرامتك ام كيف اسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي اقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج العاملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادين لك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين هم بلال يا قياس المستغيثين بقول يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي امشب شام میلاد زینب دختر علی امرو روزی بود که قنداقه زینب رو به دست فاطمه داده دیدن زینب آرام نمیگیره قنداقش رو دست پیغمبر دادن دیدن بازم زینب آرام نمیگیره زینب داره گریه میکنه چشماشو باز نمیکنه قنداقه رو دست امیرالمؤمنین دادن دیدن بازم زینب گریه میکنه قنداقه شو دست امام حسن دادن دیدن زینب آرام نمیگیره یه مرتبه قنداقه شو به دست حسین دادن دیدن زینب آروم گرفت چشماشو باز کرد تو چشمای حسین نگاه میکنه لبخند میزنه امروز مدینه غرق زیبایی بود عجب روزی بود امروز مدینه غرق زیبایی بود آینه ای از نشاط و شیدایی بود دیدار حسین ابن علی با زینب چون دیدن مهر و مه تماشایی بود یا زینب انشاءالله آخر دعا از زینب برات بگم دعا رو ادامه بدم نیایشمون رو ادامه بدیم یا الهی و بحمدک
تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك برحمتك أم كيف يهرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم زعفا أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في إتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبك لما آملت بك الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما كمت به من تعظيم جاقدي وقضيت به من إقلاد معانديك اومدند پیش موسی رحمت خدا نازل نمیشه موسی امتشو جمع کرد اومد دعای بارون کرد خدا رحمت تو بر ما نازل کن خدا این شهر رو داره قحطی میگیره خدا باران رحمت تو بر ما بباران خطاب رسید موسی یک گناهکار بین امتت نشسته تا این گناهکار نره رحمتم نازل نمی کنم موسی صورتشو به امتش کرد صدا زد اون گناهکاری که بین ما نشسته باشه بره چرا مانع رحمت خدا شدی آی گناهکار پاشو برو یه مرتبه گناهکار سرشو پایین انداخت صدا زد خدا نگذارا برو بریزه خدا نگذارا برو بریزه یه مرتبه دیدن یه لکه ابری اومد باران باریدن گرفت همه صورتشونا به موسی کردن موسی کسی از بین ما جایی نرفت موسی کدوم گناهکار موسی صورتشو بلند کرد خدا گفتی یه گناهکار بین این مردم کسی از بین این مردم بیرون نرفت خدا حالا این مردم منو دروغگو میدونن خطاب رسید موسی او وقتی که گفتی گناهکار پاشو برو گناهکار صورتشو بلند کرد گفت خدا نگذارا برون بریزه
موسی توبه کرد، صدا زد خدا میشه این گناهکار تو به من نشون بدی؟ خطاب رسید آروم باش موسی، اگه میخواستم به تو معرفیش کنم موسی قبلا معرفیش میگردم. موسی من نمیگذارم آبرو بنده ریخته بشه، قربون تو خدای مهربون برم خالق من، تو خوب خدایی هستی ولی من بد بنده ای برای تو بودم، تو به من روزی دادی من معصیت کردم، طفل بودم تو بزرگم کردی، خدا گرسنه بودم تو سیرم کردی، خدا برهنه بودم تو پوشوندیم، تشنه شدم تو سیرابم کردی، خدا آبرو نداشتم تو به من آبرو دادی خالق من. لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين لجعلت النار كلها بردا وسلاما من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتتولت بالأنعام متكلما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يصدقون إلهي 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 وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتك وقلبت من عليه أجريتك. حالا چی میخوایم بگیم؟ انت هبلی فی هذه اللیله و فی هذه الساعه، میگی خدا همین امشب در همین ساعت کل جرم اجرم تو و کل ذنب اظلم تو رو به جان علی هر چه گناه کردم منو ببخشم خدا و کل قبیل اسررت و کل جهل عملته کتمت او اعلنته اکفیت او اظهرته و کل سیئة امرت باثبات الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بإذن ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواري فقلت أنت الرقيب علي من ورائكم والشاهد لما خفي عنكم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن
توفر حظي من كل خير أنذرته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. خیلی مؤدب با معرفت صداش بزن بگو یا رب یا رب یا رب. و سیدی و مولای. خدا گفت دوست دارم صدای گناهکارامو بشنوم. موسی وقتی صدا میزنن لذت میبرن. موسی دوست دارم صدا خدا خدای بنده هام رو بشنوم. حالا امشب شب رحمته، شبی که خودش گفت بیا، گفت گناهکار بیا در خونه خودم، هرچه میخواید از خودم بخواید. یک شای دیگه به موسی میگه موسی نمک آشتم از خودم بخواد. یا الهی و سیدی و مولای و مالک رقی یا من بیدی ناصیتی یا علیما بذری و مسکنتی یا خبیرا بفقری و فاقتی. بازم صداش بزن اونقدر که لذت میبری خدا خدا بگی، با همون حالت خوشت صداش بزن بگو یا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه مؤولي يا من إليه شكوت أحوالي. این یارب به آخر میخوای صداش بگزنی بگذار روایت برات بگم. روایت داریم بار اول میگی یارب خطاب میرسه ملائکه ها ببینید بنده هم رو زمین دارن منو صدا میزنن. برو بار دوم میگی یارب آی ملائکه ببینید چقدر با اصرار دارن صدا میزنن. برو بار سوم میگی یارب خطاب میرسه لبک سل حاجتک. یعنی بنده من چی میخوای داری منو صدا میزنی؟ آبرو دارا مریض دارا جوون داده ها مفقود الازر دارا. حالا هرچه میخوای به خودش بگو بگو یا رب یا رب یا رب. همه بلند
قم على خدمتك جواره واشتد على العظيمة جوانه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارذين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنب منك ذنوب المخلصين وأخافك مخافة المؤمنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بالسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخسهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك بجود لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظ لي برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومل علي بحسن إجابتك وأقلني عسرتي واغفر ذلتي فإنك غضيت على عبادك بإبادتك وأمرتهم بدعائك وذملت لهم الإجابة فإليك يا ربي نثرت وجهي وإليك يا رب مددت يدي حالا داری خدا را قسمش میدی چی میگی فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تغتأ من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من اعدایی. حالا میخوایم صداش بزنیم، میخوایم بگیم قربون تو آقایی که زود از گنهکارا راضی میشی. یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، بگو یا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. حالا مریضا رو، جنبازان عزیزمونو، مریضای خداتونو، اونایی که تو بیمارستانها بسترین، یا من اسمه دوا و ذکره شفا، بگو یا من اسم و طاعته
قنا ارحم من رأت مالك الرجاء وسلاحه البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وفعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا السلام عليك يا بنت امیر المؤمنین. چند تا سلام به بیبی زینب و امروز روز زیارت بیبی زینب و خوشا به حال اونایی که امشب رو کنار قبر زینب. این چند تا سلام رو هممون میخوایم بکنیم. السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت نبي الله السلام عليك يا بنت محمد المصطفى سيد الانبياء والمرسلين. خدا قسمت کنه اونجا این زیارت رو برات برات. السلام عليك يا بنت ولي الله السلام عليك يا بنت علي المرتضى السلام عليك يا بنت سيد الأوصياء والصديقين السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليك يا أخت الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة السلام عليك أيتها الرضية المرضية السلام عليك أيتها الصديقة الصغرى السلام عليك أيتها الصاحبة المصيبة العظمى میگی سلام من به تو خانمی که هیچ کس مثل تو اینقدر زجر نکشیده هیچ کسی مثل تو داغ ندیده هیچ کسی مثل تو زجر ندیده اومد پیش حسین داداش کجا میخوای بری فرمود زینبم دارم میرم کربلا اومد پیش عبدالله جعفر شوهرم عبدالله حسینم داره میره کربلا اگه اجازم بدی دنبال حسینم برم هیچ اما اگه اجازه ندی دنبال حسین برم عبدالله من دق میکنم عبدالله من نمیتونم دوری حسینم رو ببینم
جوونا دول فیض ببرن، شهدا دول فیض ببرن، گلای مفقودمون امشب فیض ببرن یا صاحب الزمان. اومد دنبال حسینش، زینبی که یه لحظه طاقت دوری حسینو نداره، یه مرتبه تو بازار کوفه دیگه صبرش تموم شد. چرا؟ آخه 3 روز حسینشو ندیده. زینب داره خطبه میخونه، دودمان بنی امیه رو داره برباد میده. برید زینب آرامش کنید، مگه زینب آرام میگیره؟ گفتن اگه خواستید زینب آرام بگیره 3 روز حسینشو ندیده، یا بقیت الله برید سر بریده حسین و مقابل گجامش قرار بدید. یه مرتبه زینب دید کجابش روشن شد، وقتی زرا از کجاب بیرون آورد دید سر بریده حسینشه، بنا کرد زرو به چوبه بزنه. این توی بالای می ای آفتاب فاطمه، یا شده خورشید گردون بر زمین نازل حسین. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرم بدماء الشهداء بآبروی حجت ابن الحسن. یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. خدایا به آبروی این خواهر و برادر آبرومونو مریز، گناهامونو بریز، فرج ولی تو بر ما نزدیک کن. شهدا و امام شهیدان سر سفره سید و شهدا مهمان گردان. خدا خدا به گل گم شده علی فاطمه خبری از مفقودینمون به پدرها مادراشون برسان. مجروحین جانبازان عزیز لباس عافیت بپوشان. خدا به آبروی امیرالمؤمنین برا دختر دارا پسر دارا آبرو دارا وسیله خیر فراهم بگردان. دخترها و پسرای جوونمونو از شر دزدان ایمان در امان بدار. شهدایی که کنار قبورشون نشسته ایم خدا همشون سر سفره علی و فاطمه مهمون بگردان به جاه محمد و آله الاطهار.